zirtom ni khan US chuan Syria aboma Iran chuan dem na oka a chhuah thluah ya ma se US President Joe Biden chuan Syria rama bom an thlak hi Iran tan vo khan na ani ngal ti a soithung January ni somni paruka Oval Office alo hnuah ral thuam a chelek nam sabera Biden hian Syria ram khochaklama Iran tranpui helpol te omna hmun ni alang chu aboma Biden chuan Iran hnen a vo khan na thu chak chuak ngalin alele tur ngam lovin engma inti tur ani lo atia Iran le ram dang shrim po a sarkar chuan American te hum him chu angai poimo ma saber ani don ti hreturin a changal bok White House Press Secretary Jen Psaki chuan Biden Iowa thu soin America mi le sa te veng him turin ma aladona American te an him lo nia a hriat chuan adu huna adu danin ma ala theiani ati US Secretary of State Antony Blinken chuan Biden a sarkar chuan ramzong zong abik takin Iranin lo hria se adu chu kan mi le sa kan tho pui le kan du dan kala an chet na konga alet le tuar lova chet lak a thei lo ti lo hria se ti hi ani kan thu cha hi achiang le tura kan ngai atibok Syria chuan hetianga chet na hi Biden administration chaklo jelan tir tu ani ti soi ve thunga khovel pumpuin an pon thei dan zom tur ani lain US sarkar thar policy chiat zia he thil hian atilangani atia Iran Foreign Ministry thupuang tu Said Khatib Zadeh chuan anramin US sipai te thil ti hi andem thu au chho pui ngalin Syria ram khochaklama US chet na hi dan kal ania Human rights le international law bo chiat nani ative bok Pentagon chuan Syria ram khochaklama helpol te tomkuk an bom na chan chu tun khatira heng helpol te hian rocket manga Iraq an beina civilian contractor an tha wang le US sipai le tangrual pol sipai an hliam wang ani ti an soya Biden sarkarin Iraq rama US sipai omte achanna niangai ani bok US Defense Secretary Lloyd Austin chuan kan tum kan hria kan fu po kan hria ni atia kan target hi Siam militant ten rocket ka chona huna ta na an manani ti kan hria he huna tang hian February ni so panga khan Iraq marlam ka ania civilian contractor pakhat an thata US service member pakhat le tangrual pol sipai pakhatin hliam na tak an tuar bokani atia kan mi te beina hi kan chang le tang ti hi voitam kan soito ani atibok Pentagon thupuang tu John Kirby poin Syria ram khochaklam an bom hi engkim rom han na thatak naya ti an ni thule an tho pui te nen po in biak na mumal tak an nei hnuah ti an ni thu sein President Biden hian American le a tho pui te hum him turin ma ala jail don ti lantir na ania Syria khochak le Iraq marlama boruak in mungmek chut mi tumna ani bok ti in an hmalak na asoi fia ve bokani Kirby chuan he US air strike hian Syria le Iraq in rinalaya Iran pui helpol ten an man tangkai thin mun poimo te adi chia ti soin heng helpol jinga hian kataib Hezbollah le kataib Said al-Shuhada pol te po antela kataib Hezbollah helpol hian Iraka US mi le sa omte voitam tak an beito ni in asoibok tun thani song panga khan Iraq marlama Kurdish namte omnalai irbil khwale ache vel chu rocket manga be ania US chuan he thil thlenga mo phur tu hi an la soi thei mai lova ma se US mi le sa le Iraq mun poimo te be tumna ni ti eron hriat thu an soya helpol pakhat la hriat la lo tak Saraya Olia Aldam Guardians of Blood Brigade te chuan anti ani thu an soya Iran chuan Guardian of Blood Brigade te nen hian inzomna an nei lo thu apuang halani heti lai hian Russia chuan US in Syria ram bom atum thu hi abom ma minute nga vel la omin hril an ni chau ti an soya Russia ram Foreign Minister Sergei Lavrov chuan US hian ma alak ma in a hril ve na a Russia sipai te in sa seng na hun aom lo ni in asoi ve mek boka hril lo aya hril an ni awang hian Syria ram wan sanga an sipai te le
US sipai te in to fu pal thleng thei tur ven ngai na aom chuang lo ni na soi kumsang ni le sompanga khan Syria ram president Bashar al-Assad chuan Russia hi an rama sipai da a an sipai te ne na thok ho turin asoma hemi awang hian Russia president Vladimir Putin chuan sipai ada a danang taka Syria rama omchu an mani chi an ni thu hi chuang takin asoi thin ani US in Syria ram abei hun hi Syria rama chuan zirtop ni jing lamdar khat ania US a chuan ninga ni tlai lamdar ruk ani thunga Britain mun nei Syrian Observatory for Human Rights chuan US tharum thona wang hian mi somni pani in nunna anchana US bom hian Iraq ram matanga Syria ramalu tu ral thom phur trak pathum afu awangin mithizat hi an lapung le mai thei antibok